football Titi parja sari somsari panina ngai khavele donta ila Asian Club ten elna pakhat AFC Champions League 2 semi-final match ni Zan Khan khelania Al Nassr le Al Ahly in machonin goal ruk alut he match hian Al Ahly SC hian goal khung ma sai mini somna a seku insane mangin man ruaya ma se Al Nassr hian goal nga a changle tin goal khatin Al Nassr hian chakani Al Nassr tan hian Kingsley Coman an goal thum khungin hat-trick asiama minute som pahnina first half additional time minute som nga pathum na le second half minute som ruk pathum na te goal khungin Kingsley Coman hen Al Nassr tan a tho hlok le Al Nassr goal ni dang hi Angelo Gabriel le Abdullah Al Hamdan te khung ani he match hian Cristiano Ronaldo an bultan Marcela golemo asisemo anei lova minute som sari pakwana lak chua ani goal thok chuak lo Marcela mi puiten an lom hlea khelmol a chua san tur standing ovation mangin mi puin zana an lantir Ronaldo alan sartok lo zana hian Angelo Gabriel alang sara goal khat akhung baka assist pathum neitelin Al Nassr tan hin a tho hlok le Angelo Gabriel le Kingsley Coman te hian semi-final match hian Al Nassr hi an chakpui ti thei ani ti hian Saudi club Al Nassr hian finala Gamba Osaka an machon don ta a Gamba Osaka hi Japan club lotling takniin Japanese champion te po an lo ni towa AFC Champions League no moi po kumsang ni pariat khan an choi to Al Nassr nena final an khel tur ero AFC Champions League nuai chi ania European football kan enna sada wangin anni atanga kan te khin don chuan UEFA Champions League ang hi ni lovin Europa League ang hi tuna Al Nassr le Gamba Osaka in final an khel tur hi ani Al Nassr hian Europa League final anin pet kai tina ang ani mai chu AFC Champions League 2 final anin pet kai ani hein elna hian final khel tur team pahni te hi an la champion ngai lo ve ve a chu wangin atu ve ve po champion ta sela an club chanchina bungthar atling don ani final hi me ni som paruka an khel dona adar zat ero lati chian le tur ani Portuguese club ten elna takade Portugal an cup competition ngai hlut taka Porto le Sporting in machonin gol khung lovin ni Zan Khan ani ne to ka first leg ka Sporting hi sikhat faya an chak to awangin in khel pani belboma Sporting hi sikhat fain an chaka final anin hlangkai zan ina dar khat le mini sompanga semi final second leg match na nung zo khelin Torrance le Fafe anin machon dona anni pahni hi first leg ka goal khat ve ve khungin anin ne tok towa zan ina hian anin machon le don ania achak zok hian finala Sporting an machon don ani Italian club ten elna Copa Italia po khelchun zom ni in ni Zan Khan semi final match ha Atalanta le Lazio anin machona goal khat ve ve khungin anin ne tok hun top don haya team pahni te hian goal khungin minute somriat palina Lazio hian Alessio Ramagnoli mangin man ruaya ma se minute somriat paruna Atalanta hian Mario Pasalis mangin an sut vele ngala chakjok omtalovin anin ne tok ani first leg ka goal ni ve ve khungin anin ne tok ka second leg ka po goal khat ve ve khunga anin ne tok le ta ka wangin chakjok anom thei talova chu wang chuan penalty shootout manga chinfel niin heta hian Lazio hi vanei zoka an tanga goal ni goal khatin an chak penalty shootout a hian Atalanta hian voinga an peta voili lai an pet goal lova Lazio hian voili pet manin voini an pet goala voini dang an pet goal lovani penalty shootout a hian Lazio goalkeeper Mota a che thaleya azonin voili penalty a sefa dingle veilama abodik zakzaka atim achan him ti hian Copa Italia final match ha Inter Milan le Lazio te hi anin machon don ta a final hi me ni sompalia kheltura ro man niin adar zat ero ala chiang ri lavani German club ten elna DFB Pokal semi final match po ni Zan Khan khel niin Bayer Leverkusen le Bayern Munich anin machona goal ni alut he match hi minute somni panina Bayern hian Hurricane mangin ma an ruaya hemi nu hian goldang lu belok lo Marcela additional time minute som kwa pathumna a Luis Diaz san Bayern ta na khung bela Bundesliga champion Bayern Munich hian Leverkusen hi signifaya nein DFB Pokal final anin hlangkai ta ani he match hian Bayern hian chakan phua Leverkusen laka gol khung narem chang anin siam tam hle voisom pasari goal shot an nei tangin voisom goal zona an peta Leverkusen hi chuan voi ni chau goal shot nein voi khat goal zona an pet ve shama Bayern laka goal ni aya tam an chua lo hi an va nei jok Bayern hian German tual chung football an thunun reng thina season man that lo nei vele zeu thin Marcela tuna an team ka shwai tu Vincent Company ka shwaina hnuaya hian German football an thunun le mek ania
DFB pokala hian sangni sompakwa somni season khan an championa ma se khami hnu khan hein elna hian final an lut tamia lova tichuan company hovin champion besena sang takni chungin final anin pet kai ta a an champion ani chuan kumsang ni somni hnuwa an champion lena masaber ani don chu baka chuan tun season a bayan hian treble champion besena an nei chinungin malam an panzel theita boka Bundesliga a an champion towa Champions League a semi-final mabak an nia DFB pokala final match an mabak tabok heng an mabaka hian an hlotlinga an champion zuita ani chuan bayan hi company kai hroina hnuaya treble champion an ni don chumi tlin tur chuan Champions League a round ni semi-final le final a chak mabakin DFB pokala match khat chak le chau an mabak to boka treble champion ni an hnai ta hle bayan hian tun season a German Super Cup no moi an choi to boka chu wangin an mabaka hian an hlotlinga an champion tavek ani ngat chuan treble champion mai ni lovin quadruple champion record po an nei theidon ani DFB pokal b ka hian semi-final match danga zanina hian darsom panile minute som panga a Stuttgart le Freiburg anin machon dona achak zokin final a bayan an machon don France club ten elna cup difference po khelchun zomni in semi-final match ha Strasbourg le Nice anin machona gol ni lutin Nice hi semi final chaka gol ni te hi eliwa hi khung ani he match hian Nice hi an bet tluan deuh thak ti thei khopin a khela Strasbourg hian an chungtla ka ma se voisom pali gol shot an nei chungin Strasbourg hian gol khat po an khung lova Nice heroin voinga gol shot an neya voi thum shot on target nein gol ni an khung gol khung na hun tha nei tlem jok ma sela an man tangkai tak jok awangin Nice hian final anin pet kaya ti hian final match ha me ni somni pathuma lens nen anin machon dona he in elna hian Nice hi voi thum champion to an ni lain final a an machon tur lens hi la champion mi lawan nia tun season a bung thar kai in be seina an nei sang le heti la hian France a tual chung league sangbar league 1 po khelchun zomni ni zan khan champion lai PSG anin lana Nantes mikhwalin PSG hi sithum fain an chaka he matcha hian Paris club ro puitan kharas kheli an gol ni khungin mini sampathumna penalty atangin gol masroya khunga hemi nu hian mini samthum pasarina Desire Doué an PSG tan khung belin farsa fa PSG hian sini fine man ruaya second half mini somngana kharas kheli an khung bel lein goldang alu bel talawa Paris club league 1 champion la hian phu takin point thum an hlo chuakani he matcha hian PSG hian in khel an thununa Nantes hian an ngam lo hle ti hian league 1 te bula PSG hian khalsomni pakwa tangin voisomni pakhat chakin point somruk paruk an neya ma hroi chunzomin an mani neiber tu lens laka khel in zata point li in an sang ta jok khel mabak match nga ve chap an nei towa PSG tan champion non na chance asang zel club dang champion be sengam anom to lova lens hi PSG el phak tu om chun an ni nizana vek Spanish club ten elna La Liga po khelchun zomni in heta hian Elche in golthum gol nin an mikhwal Atletico Madrid an neya minute somna Atletico Madrid hian Nicolas Gonzalez mangin man ruaya ma se minute som pare na Elche hian David Afen Gruber mangin an sipur hian suta minute som thum pathum na a Andre Silva penalty atangin Elche masroina gol akhung vele hemi hnu lok minute som thum palina a Nicolas Gonzalez an Atletico Madrid tan an sipur asud vele farsa fa chungnung jok anam lova ma se second half minute som sari pangana Elche hian Andre Silva manga gol khat an nei bel le ta ka wangin gol thum gol nin Atletico Madrid hian neya point thum an hlo chuak he match hian minute som thumna Atletico Madrid player Thiago Almada an red card achoya wangin no chua ania Atletico Madrid hian hun tam jok player tlem jokin an khela red card an choi hnuwa Atletico Madrid hi an bet hle atlom zoka an tangzui ta bokani in khel danga Copa del Rey champion lim Real Sociedad an tloma an mikhwal Getafe in sikhat final ne La Liga champion lai Barcelona heroin point thum an hlo chuaka an mikhwal Celta Vigo sikhat final ne he matcha golom chun hi minute somlina a Lamin Yamal penalty atanga akhung ani Barca tan Yamal hi in ngana ani ta zela team anga an khel thatok lo tuma Barca tana gol poimo khung tu ni in Catalan club ro puitan apoimo na azual zeldo ni point alangani he matcha hian Barca attacking play in base ya phak lova chance anin siam tam tok lo in khel chung in voi ria chau goal shot an neya voi thum targeta an pet ma se an khel that lo tumin point thum an hlo chuak ta thawa champion an tumna konga ma an son zel ti hian La Liga a Barca hian khalsom thum pani atangin
voi somni pasari chakin point somriat pahni an nei ta a an mani neighbor tu Real Madrid laka khelin za ta point kwa in an sang zo ka khelma bak match ruk ve chau point som pariat ve chau lo chhuat thei an nei to a Barca tan champion non na chance an no moi kol mek hum him na chance asang ta zel ani ni zana vek English Premier League a match ni khelania Bournemouth le an mi Leeds United a chakjok om lovin goal ni ve khungin anin ne tok he match a hian first half a goal alu theilo hnuin second half a goal li alu ta minute somrukna Bournemouth hian Eli Junior Krupi mangin man ruaya minute somruk parian na Bournemouth player James Sealand an lama tilut palin Leeds United in an sipur an suta mase minute somriat paruna Bournemouth hian Ryan mangin ma an ruai le Bournemouth hi an chak teu hlea additional time minute somkwa pasarina goal an chu awangin an chak zo talavani Leeds United hian minute somkwa pasarina a Newcastle player thin Son Longstaff a goal mangin an sipur hian suta point khat ve an lo chuak Bournemouth hi European football season thara khel phak be seina la nei jinga mi an nia an tan point hum lo chua lo hi ui thamatling tuna conference league khel thei turte bola pasarina luwa mek tu ni ma sela an hnoya omte atangin Brentford le Everton ten khelin za ta lepel theidan an neya som pakhanna Sunderland point ani rual theidan an nei tabok Leeds United tan ero point khatpo hlutak ani zela anni hi relegation battle lam nai thin khaniin tuna ero an din mun athata leya tebula som pangana omin point somli an nei tlingta a anni hi chu Premier League a anin hamta ngei tura angai thei to ome relegation zone a omek zinga point nei tamber Tottenham laka point kwa in an sang zoka khelma bak atlem to bok nen Leeds United hi chu an him tluka ngai thei ani ni zana English Premier League match kheldanga Burnley in Manchester City mi khwalin City hian tlak lau Burnley muala hian in khel an thununa chak an mamona in hrechiangin Arsenal ne lim hian ne na chanleya Arsenal chunga om an tumna an ti hlotlinga voisom ni pasari te me gol khung tumin Burnley gol lama an peta voi riat shot on target an nei bok Burnley hi an bet leya counter attack atang bakin City laka rem chang an siam hlei theilawa in khel chungin voi riat shot nei ve ma sela target a voi khat chawan pet ani City hian in khel an thunun pia lama hun tha anin siam tam viawe tilo chuan gol khat bak an tlin bik lawa minute ngana a doku ball pass lu tu halana pet goal ringin City hian sikhat faya chakin point thum an hlo chuak ta ani Haaland hian season dang angin gola khung pup reng lawa ma se timin amamo huna ara tachat ti hian Premier League te bula Burnley hian khel samthum pali atangin voili chau chakin voi somni pahni zet an tlom ta a tun season Premier League an khel to china tlom tamber Wolverhampton nen an ni duna Burnley hian point somni chau la nei bokin te bula som pakwana an nia an him zo talavani khelma bak match li an la neya point som pahni an la be sei thei ma se relegation zone a omlo zinga niamber West Ham United hian point somthum pathum an nei to sia point som pathumin an phak lavani chuwangchon Burnley tan him ngaina aom talawa engtikong ma in Premier League te bula an niam zual pathum zinga tangin tal chuak thei an ni to lawa chuwangchon Burnley hian Wolverhampton nung zuin Premier League atangin an relegate ta a season thara Championship Division an khel angai don ta ani Burnley hian sangni som paruk som pasari season atang khan azona Premier League season ruk an khel nuwa Championship a relegate le Premier League khel tura promotion an mu ain chok zuta sangni somni pahnia Premier League atangin an relegate ta sangni somni pathuma Championship atangin promotion an mu le ngala sangni somni palia Premier League atangin an relegate le a sangni somni panga a Premier League khel turin Championship atangin promotion an mu le ngal sangni somni paruka an relegate le ngal ta boka relegate le promotion an mu ain chok ta zut mai sangni somni palia Premier League atanga an relegate khan Vincent Company kai shwai an nia tuna company hian bayan kai shwain treble champion an be sei mek ania Burnley ero Championship khel turin an relegate non le ta der mai Burnley hian tun nai season nga chunga Premier League atanga voithum an relegate na point an hlo chuat lember chu sangni somni pathum somni pali season kha nia point somni pali chau an hlo chuak kha tun season a hian phak lo thei din hmuna an ding meka tuna hian point somni chau an la nei kan ti kha Premier League te bula hian table chunglama City le Arsenal voi somni pakhat ve an chaka voi sari ve draw na yin voi nga ve an tloma an point nei in zatin point som sari ve an neya point in angte ante na masatur goal difference a po an in tluk chia
plus 37 ve goal difference an nei ani ma se goal difference zowa an te le na masaber goal khung tam lama Manchester City hian goal somruk paruk khungin Arsenal hian goal somruk pathum an khunga City hian an khung tam zoka wangin tebula ma an hruai tari ani Arsenal le City ya hian an mabak match nga ve atanga point thok chuak tam zok an champion to maidona an mabaka point an tho chua ain za tani chuan goal difference an enanga an intluk ani chuan goal khung tam zok an en le anga an la intluk fo ani chuan head to head an enang heta hian Manchester City hi an chung nung zoka chu wangin Arsenal tan chuan poina an lawin za tani poin City laka goal difference nei that zok an ngaya ani lo poin goal difference a tluk phaka goal khung tam zok tal an ni angai don ani Arsenal hian tun season tluan deuh thoin ma an hruai ti thei khopin hun tam bera Premier League te bula ma an hruaya ma se City hi atopa an champion dai chuan Mikel Arteta le Arsenal tan chuan mangchia hriat renglo atana duom ma se hriat renglo theilo ani dona chu wangin UEFA Champions League ka no moi be sei chungin Arsenal hian result thazok an mabaka nei an mamo don ani Arsenal le City hian an mabak Premier League ka an khel mabak hi soikai ta ila Arsenal hian home Newcastle an lama chondona home vek Fulham an ma chondon boka away West Ham ma chondon bokin home Burnley an ma chondon boka away match Crystal Palace an ma chondon bok City hian away Everton an lama chondona home Brentford ma chondon bokin away Bournemouth an ma chondon boka home match Crystal Palace le Aston Villa te an lama chondon bok ani Hriatel ve hrimhrimatan Premier League chanchina hian champion team le an el puiber point in zata season khar anom towa chu voi khat chau la thlengin sangni som pakhat som pani season khan ania Manchester United le Manchester City in top 2 season kharin point somriat pakwa ve an neya an point ain zata wangin goal difference manga chinfel an ni City in plus 64 neyin United in plus 56 an nei thunga goal difference an sanzo ka wang chawin Manchester City an champion ta ani kha tun season a hian Arsenal le City hi eng ang takin in chingfel don ni mo in khel result lam chu du tok ta ila zanin in khel tur te hi soile ang zanina hian Darsari Lechanvia Indian Super League ka Kerala Blasters le Odisha FC anin ma chondona Darsom Lechanvia La Liga a Levante le Sevilla in ma chonin Darsom pakhat Lechanvia Rayo Vallecano le Espanyol anin ma chondona zanlai pel dar khata Real Oviedo le Villarreal anin ma chondon bok transfer thuleng kan soilan main topic danga chuangkai talokila Chelsea in an team head coach Liam Rosenior an bana khami chungchang kha kim changdeu hlekin zui talokila Chelsea chuan Liam Rosenior an ban tangenge a English manager kum somli pakhan mi hi kum in January thlatira Enzo Maresca an ban nu lokhan Chelsea hian Strasbourg kotangin an thlem chuaka kum sangni somthum pahni thlengdai contract ziapuin an lalu tani Chelsea nei tu te hian an club pakhat zok atanga an laklu ani awangin remchang an mangchang kai ti po alang renga ma se top coach jingami ani lo awangin Chelsea kai hre tura an lalu tamai kha midam tak makti le dem ani tichuan Rosenior kai hrenan hnuaia Chelsea hian Premier League ka match som pathuman khela voinga chau chakin voi ruk an tloma voi ni draw an nei Premier League ka hian point somthum pakwa hlo chuak thei tur an ni lain point som pasari chau an hlo chuaka point hlo chuak thei chan ve po an hlo chuak tling lawani Champions League ka match li an khela voi ni chakin voi ni an tloma FA Cup match li khelin an chak vek thunga tuna hian FA Cup semi final match khelma bak niin Southampton an ma chondona April ni somni panga jana tun inrin ni lo om tur jana hian semi final match hi an khel don le ngal Carabao Cup match ni an khel mana chu semi final match double leg khaniin Arsenal an ma chona first leg le second leg ate khan an tlom ve ani Liam Rosenior hian Chelsea hi in elna a khel pui zonga match somni pathuma akai hroi mana voisom pakhat an chaka voisom tlomin voi ni draw an nei Blues hian Rosenior hi an ngei vak lawa ma an son pui lo hle tu hnaya phe chuan Premier League match an khelna hnung panga a gol khung mi lovin an tlom 5 veka Manchester City le Manchester United laka an tlom na te khachu Big Six club jingami an ni awangin chesual theina ania amakran lawa po lo ngai ta ila Newcastle Everton le Brighton laka gol po khung mi lawa an tlom le zel khachu Chelsea levela khovelin angai thina tanga thlir chuan amak hle mai ti tlakani in elna sang huamin match an khelna hnung pariata voi khat chawan chaka
chu po Port Vale an hne na kha ania Port Vale hi League 1 club an ni ti hretel ta bokila heng match an khelna hnung pariat atang hian match nia chau goal an khung bok Liam Rosinia ra kai hruina hnuaia Chelsea su hnu a chelam langsar zual then khat soita ila kumsang khat zakwa som pahni hnuwa tual chung Liga gol khungmia lo chunga azona voinga an tlomna hmasaber an tonga kumsang khat zakwa somkwa pathum November thlan hnuwa Premier League azona voinga an tlom tlin hmasakber an tong tun season Premier League khel team somni te hian Premier League match an khelna hnung pakua kan en chuan Chelsea hian point nga chaw an hlo chuaka anni aya point hlo chuak lem om chun chu point ni chaw hlo chuak tu Tottenham chaw an ni Chelsea hi Premier League match an khelna hnung pakua voi khat chaw an chak bok Premier League match an khelna hnung som pahnia clean sheet an nei mi lo boka Rosinia ra kai hroina hnuaia Premier League match som pathum an khela voi khat chaw clean sheet an nei ani tun season a Chelsea hi corner atanga goal chhuat tamber dot tu ni in goal som pakhat an chhuat towa West Ham goal som panga chhuat to chaw an ni aya record nei chia an om ma se hei ero Rosinia hun malam huam tel ani thung Chelsea hian kumsang ni samthum pahni thlengdai contract an zia pui kha thali pum hlum po an roi talawania zangna domna pawn maktadwe somni chuang an pek angai don ta ani London chanchin bulianin atarlan dan phei chuan Chelsea hian zangna domna pawn maktadwe somni pali an pek angai don Rosinia hian in ngai klom achua ani lo chuan Chelsea hian manager banman an choi tam le pek don le Chelsea hian team kai shwe tu turatan Bournemouth kai shwe tu season kalmek zoa chuak tur Anthony Iraola an beiseya Fulham boss Marco Silva po beiseitelin Borussia Dortmund kai shwe thin tu Champions League final hial hroi thleng Edin Terzic po an beise zinga hian atelani team kai shwe tu tur an roi felma chuan kumsom limi Callum McFarlane Rosinia ra assistant thin hian Chelsea hi akai shwe lai lo kang Hriatel ve shimshima Premier League hian team somni anin ela tun season B ka hian Premier League team 10 team kai shwe tu manager le head coach Som Z an ban tlingta a nikum September thla khan Nottingham in Nuno Espirito Santo an bana hemi thla vek hian West Ham in Graham Potter an bana nikum October thla Nottingham in Postecoglou an ban leya nikum November thla khan Wolverhampton in Vitor Pereira an bana kum in January thla Chelsea in Enzo Maresca banin Manchester United in Ruben Amorim an ban boka February thla Tottenham in Thomas Frank banin hemi thla vek hian Nottingham in Sondice an ban boka thlamasa March thla khan Tottenham in Igor Tudor an bana tuna April thla hian Chelsea in Rosinia hi an ban vele ta ani Manchester United captain Bruno Fernandes chungchang hi Paul Pogba Manchester United player thin hian asoya Bruno hi Manchester City a omse chuan Ballon d'Or nen soizom an niang ati Pogba hian asoi fiana a Bruno Fernandes hian thom aneya chu achunzom zel boka player fing takani 2 touch point a khel theya 1 touch point a khel theya asu theibok ma se no moya tel lo chuan tu man an ngai tua lawangche ati ani Pogba hian Bruno hi Manchester United a che thale ma sela Ballon d'Or nena soizom ani ngai lo chanchu no moi langsar a choi ngai lo wanga angaya City te chu no moi choin an hlotling leya he tima hian omjok ni se chu Bruno ming hi langsar zokin khovel hian alam ngei aring Ballon d'Or hial dong thei tur khopa theina nei sanga angaya Paul Pogba hian Bruno Fernandes hi a khelna club che thatok lona atuar tela angai ti a hriat thiam thei bok engpo ni sela kan topic to beratan BBC na transfer thuleng tharlam alor khom te hi soita ila heta hian France tanchin bolian ten tar langin PSG chuan kumsomni pakhat mi Portuguese midfielder Matheus Fernandes West Ham tana khelmek hi laglu tumin tran an lamek France tanchin bolian ten tar langin Chelsea chuan Liam Rosinia thlak tu atan Bournemouth ka shwe tu Anthony Iraola hi an be sei sang leya Iraola hian Bournemouth hi season kalmek zoa achua sandona Chelsea hian laglu thei ngei anin be sei ani heti lai hian Football Insider in atarlan dan chuan Chelsea hian Italian club Como kai shwaya ming tha mai Cesc Fabregas an player hlui hi team kai shwe tura an du zinga antel mirrorin tar langin Barcelona chon Marcus Rashford kumsomni parian mi hi season thara po lona ho chunzom an duwa Manchester United atang hian angeta lei ai chuan lon boka hole unreal ruk ani golin tar langin Liverpool Chelsea Tottenham Aston Villa le Newcastle te chuan Manchester City atangin English goalkeeper kumsomni pathum mi James Trafford laglu antum
dasanin tar langin Manchester United chuan an team captain Portuguese kumsam thum pakhat mi Bruno Fernandes si an hnena chamjel tura an du thu an hril Talksport in tar langin Premier League ka team thar pathum zingami Sunderland hian season mang tha thokhat vioma sela European football khelphakin beseina an neya an mani nge point anin besei phak bakin season an mang tha heiwang hian an besei po anti sang ta leya European football an khelphak lo chuan tuna an mani che that pui tu French manager Regis Debris season kalmek zuwa ban mai an ril ruk ni te in tarlan ani Florian Plettenberg in tarlan danin Bayern Munich chon kumsom ni palimi Senegal striker Nicolas Jackson lona Chelsea atanga an ho mek hi ho chunjom tumna an nei lovani Spanish sanchin buten tar langin Barcelona chuan ni pui transfer kongka hon huna Manchester City chuasan tur Bernardo Silva kumsom thum pakhat mi hi laklu an tum dona Chelsea atangin Portuguese forward kumsom ni paruk mi Pedro Neto hi an be sei don bok Fabrizio Romano an tar langin Juventus chuan Brazil goalkeeper kumsom thum pathum mi Liverpool tana khelmek Alisson Becker hi laklu an du leya Liverpool hian an chuatir phal don ani chuan Juventus hian laklu ngai an tum don ani mi rorin tar langin Manchester United chuan Bournemouth atangin English midfielder kumsom ni pani mi Alex Scott hi laklu an tum Code offside in tar langin Manchester United in Benfica atangin kumsom ni pangami Colombian midfielder thatak mai Richard Rios hi laklu an tum bok team talk in tar langin Bournemouth chuan Leverkusen atangin kumsom ni pathum mi US midfielder Malik Tillman hi laklu an tum Code offside in tar langin Arsenal chuan Turkish midfielder kumsom ni pakhat mi Arda Güler hi laklu an tuma Real Madrid player poimo ni mek hi Arsenal hian laklu thei anin beisei ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nile phot ro se